Kalong ka ba arpusaw? Kadkot na do ka ba katsaw, do ka ba katsan? Hangto kang mentati u Joshua u Pteng. Pendon buram yaw try. Baru syakri yaw da ka ba sugur, bat ka ba sisya. Ina sendon ni kibalay bagi kepartemen jang pigila jumani ha Mesopotamia pada Egypt. Bat syakri tang yaw try. Tiladap himman man syakri yaw. Jit hagani kasgi yano pin syakri. Yagi belai bagi kepartemen jang pigila mani ha Mesopotamia ni yagi belai jang ki Amor. Kibahagari jang pi pisa mentah. Henry mga bat kayeng jonga ngin syakri yautran. Ngaptip kadamot nangi. Ngitip bagi kentin bagi beriu ki play. Ki kentin bagi beriu ki kren shwa bagi letno nagani ka pertay ki syongkya bat ki dalong sisya ki kentin ksiel ki kentin rupa. Kiriyo teman kamtam shwa bagi leit nagani ka pertay kimju kren kai ko bangay. Henry ki ay ki kentin ki bakya bat ba syong jingmon. Aktin friend yong the all say only what they mean. Kikentin kibangarang sudah puli nagadukat kabakatsaw at kabakatsan. Kiday kikentin kibaw Joshua ulaong shwa baon ya. Kiday kikentin kibaw Joshua ulaong shwa baon letno na ganito portray. U Joshua umun ayo ko kibangay niya bawang Henry mga bat kayeng jonga ngin syakri yautray. Andang ilas kau to, yakini kentin, jom kani dekat, dari hangta, pagin snow to ikajingmut, kabau Joshua ulat kau. Hagini dekat, u Joshua ulat penbena seperti, u Joshua ulat penbena yakai kabak kodor tam hagajingim gujapu. Ulai itu seperti yakai kabau value the most hagajingim gujapu. Siyang parwa kay kabagi para Israel kinong ho. Huwag mga patkaying gujonga min syakri yautray. Dahil hangi ba Joshua ubatay ikot Israel. Ubatay ki naay bagiwan. Bat kumno bagi poy hado kani kaklimat. Bat dahil hangi ba challenge ki dagabawang Henry mga pagkayeng gajonga min syakri yautray. Ko giparlok pagi parabangay gajonga. Ngakwa man kali yapi hagani ka step lagadak step menta ngaptip. Lani hagani ka no paisni afternoon gyong tin tareng. Balay ni day ban syakri yautray. Balay bang ni day ban syakri yautray. Nisgo to siya'y boyo Joshua utray ulang bukordor tam hagajingim gajabu. Ban naginikitin gajabu Joshua niyo ay isaw kali kijingsi siya jong kajingim go kibangay. Naginikitin kibaw Joshua ulakren niyo ay isaw kali kijingsi siya jong kajingim. Kabadang kong kajingsi siya gaday babaro giday budget dalade yalade. Baro kilang kamanjit dalade yalade. Kikon Israel kilatip yikiay ibaw bulay ulale yikajak benriw gujoki ko kibame. Wala na kiday kibadang kenaru kitip namara kanapateng haki yikiay baro kiba bulay ulale yikajak benriw Israel. Dan raitang naman bagitip yaki jingit ho kana pateng kamla penim yaki kidang kamanjit laladi bakin syakri yautray. Agani kasigi tang bagitip yaka history jong jingim jong ikmedibit bajong kabalangan ni hakot kapatid ko kami. Bangintip tang yaka history jong jingim jong idok berial. Balik ke history jom kini ke balang lagut keempat dia.
mai panu Joshua kila jit man sakriyo tra mapi bat mangapat gumno Uktin ko jong play kong JP agani kasmi yano bin sakri JP agani kasmi hangno bin sakri imay jong pi imay jong pi iparabagay jong pi iparasnong jong pi idobrel ila JP man sakri yotra JP agani kasmi yano bapin sakri Kajing si siya kabaan, ay bihan kalungkot suwapan legend mo. Kajing si siya kabaan, kapagilaban ring, nanikatid ni Joshua. Kadai bagi kamba, kimla, ban pengek, lani kimla, ban pengkela, ni kajing ngek kusong. Ki kamba, kimla, ban pengkela, ni kajing ngek kusong. Ki korisel kliyoi, bon ki kamba, pagkajingin ko joki. Kilayaw sungaw, pateng la pateng, siya pagi kamba, hibaw blay, ulale, nagabanta joki. Nakwa man kiliyafi. Hatola mo mandang na kamba, kabag hamkraw, bani ka kamba, balakpan kla, ni ka duryaw saw, ariyan. Hatodon mo ka kamba, kabag hamkraw, kabag ilaban le, agad ka pagkay, hamkraw, bani ka. Kung no pitray, siyang kamana kabahap na din. Kam sunday mo ka kamba kabakraw. Kung no pagkat, siyang gikanro Jericho kibala kalam. Hato kam day mo kataro ka kamba kabakraw. Kajing siya kabagi siyam. Kaday, pagkadon kamban don kakamba panpalong ni banji yano bagin siya. Kajing tay yung kayeng mani. Kamla magpan kalay kajing nek kajong kajing tay kini kayi mani akwa bani to ibi kamla magpan kalay kajing nek kajong pi bang kajong kajing tay jo kini kayi mani kamla magpan kalay ikon kiblas sakaba kajing tay kini kayi mani kamla magpan kalay yaki parasdong kiblas sakaba kajing tay kini kayi mani kamla magpan kalay gidon kibae badan wana po kabalang kajong Henry kebanutong gidan kambanyo ya kajing pengkelang agak dokno jami bagin soto bagin dankam banjir yano padhamno bagin sakriyo ko ki parlok jong gani gasnok ko ki khon iksiu jong ido beriar jit dia gani gasi yano padhamno pin sakriyo Kajing siya kabalay. Kipagilaban niyo, naging kantin, kijang Joshua kaday. Pagkijing karku balay, hagipor baladep, kimju continue automatically. Kijing karku, kijang balay, hagipor kibaladep, kinam yay wan si yay wan, dalade. Dari beliau kibubu pisah, bang. Narapi mo ika fixed deposit nakachuk ka pamenta. Ibang manager lagi ang ipi atong inbo naka auto renew. Kawon ang lakot kani ka asya mabibo pinot ka manuan kan renew but hiniyayo sut kalor kani ka send mo bilabo halor ka send mo wala pamenta. Bo gibangay jigga ku gi jaw blay kimdan auto renew. Ijingga ku kijang oblay kimdan ato rinyo. Abaw Joshua ulang mga pagkaying jong angin sakriyo tra. Kamot pag-ijingga ku kijang oblay kajingim kijang kilang conditional. Kidan yakata kajingikot kidan ganang rin ka oblay ubo abaw kaku yagi. Pagkasikat kani kamayan ban unlock kani bangin yo jika ku na ulay kadai kajing kobo bakit different yung obedience. Adin mo Joshua wala de man challenge yung pailang snap kay kumong pat nagadakot ko ba akulan. Joshua wong ti kumta ino sundon ni ginugi balay nong way iba fidan ulan dawa.
But kulas kem ni kajing yaine jong pi hautrai ubelay ki Israel. Kung ibangay agani kismi Joshua uperta agani kijaka bakalumpung kabangidan bagani kiying mani kabangisyong. Bagit kular bagit nino iti belay nong way lesi kiblaban dan na kajigim kajong di ba pansingay yung inobalay? O ito bagin kulas kem bagin yaine hautray ubalay jong Israel. Kajay pa rin yung Israel layot yang ikijin kerku. Handay don kato kang ningot ikun Israel ibala fighting but kumda lado ikijin kerku ang ikijin kajong Senap Joshua kay kabaw Joshua o agad kot kabaan huwar. Agad kot kabaan huwar Joshua o umla bansya yaki waypat ibayale persya batu bat ladafi ina ayu bat syakri yaki belay nong way un pentai persya yaki bat un pensitom yaki un penjak yau yaki wat la ulong ubabha yaki manswa wat jus ngotu bakla panang namar ba imay jonga maripa jonga ini gusta Ilong bakit kya kabalang nalayo automatically yung ijin ko po kasi ito kaya nidon ka manjit pati naman kata o Joshua wa jit kya gani kasli yaro fiksyakri o Joshua wa tip siya baka don kam gajin ko mo yung balay nang magpatengi gajin ko pag-ijin ito mo siya mo ba't kung tao lang Hadray, mga pagkanying jangan minsan nilo tayo. Agan ka na paisking ang kapan panslot. Lagi kun, lagi siw, ibahayin, bahasem, iparasnong gijang idobre. Papinjit agan ni Lisni, yan mo finsyak. Karay, katsig si siya kapat kapasaw, kapag iya nagigatin gijang Joshua gaday. Karay gaday man mi, nagasyuntur ko siya. Karay kaday man mi, nagasyuntur ko siya. O Joshua ulong, wang hanray, mga pagkaying siya ng aking siya kriyo ka. Pipat jit ang gani kasi, iyano filmani. Lala sa kamano, tra. Kadi-kadi ka po, ano nung, jangge. Mga pagkaying siya ng aking siya kriyo ka. Kadi ka po, maging kalil din. Maging ongil din. Tra, mga pagkayeng siya nga, minsan kriyo tra. Najuang ikikon di siya nga gani ka siya. Wala mailan, bagat mga nandun ang gani ka perkay. Mga namla manong mga pagkayeng ka siya nga, minsan kriyo tra. Huwag ko siya nga doon niya dyan, maupit bahay ka ta. Mga kon wan ay, bagay jinglang temen siya nga. Bagay ka sentence nga namla manong mga pagkayeng ka siya nga, minsan kriyo tra. Ikon siya nga siya iki. Hado kasni bagan ni nga pagkay. Nakuha ba no? Mga pagkayeng ka siya nga, minsan kriyo tra. Suwabang at siya. Nakuha kinggit pa no? Hado nilaban ang ikinikuntin. Mga pagkayeng siya nga, minsan kriyo tra. Hado nilaban ang ikinikuntin. Mga palimay siya nga angin sa kriyo try. Hatong ilaban ang ikinikitin, mga paruhamen siya nga angin sa kriyo try. Hatong ilaban ang ikinikitin, mga parupara siya nga angin sa kriyo try. Hatong ilaban ang ikinikitin, mga pagikon siya nga angin sa kriyo try. Hatong ilaban ang ikinikitin, mga pagkabalang puryang angin sa kriyo try. Hatong ilaban ang ikinikitin, mga pagkibalang hagpo, jay tiyaban musay angin sa kriyo try. Ato ketika kelimat barok ibadan hani ngilaban ni amangi dari mga pagkibalang hakasibat jayya min siya kriyo tra. Ladang ngila ko kibagit banong ini kikati. Jadi ke jinisek ke pagkibalong mene. Kalau ke jinisek badon burong barwan ra so ismen barwan.
Wadai ban khang kedek ini gini. Kaba khang dulu kaba ngaku ban kyo snow. Kadai bala khang kedek. Dan ngat dwai o belai. Unang pediu ini ka balang bagan kiu naga bot ka bot. Bagini ki jikang dan lelai ki nam khang kedek. Henry ko ay skiing yo ay ka kubor. Banang panhe ini gini padi. Ani tu bigi dan jingjia ki baglamat ka jingin ko janga. Bangay iba hadin para bagay ini ka para bagay pagkado jongkan balang. Kapag gila julek dan syakri, gila kelat no dan nega pertei, pagapalan ke sestan bangkai. Oh nangek, pagani ke jingle ke jong hidup dia. Pagani ke keliman, lengkap para bangai way kemudian nega palang. Badai ini ke yang menega ke jingle dan berulong ini kita ke jok ke jisem dia. Pagapalan kanang kelai, andai do beri nega jok. Ngaptip le yo slow na. Dan ngaptip slow to ikay kapag kare. Do ay mo play kukuy ka balang. Kukuy ka balang. Kukuy ka balang ng kid. What ng kid manuan siya ikan ka balang. Long ka balang ka bayatuli. Long ka balang ka babut ikaway. One yelak paroloki. Paroy ikon kistina do iba tibet ado iba tibet mga sa ikanduk man kapor iway ibang amla man kapatid one of you know ay gini ka yay one pagduway gini ka pala kanang klay pagkatiyo na kapor sa kawar bay may inandang siyo kasi kapatid nalundet hindi ako no mga pagkayin sa mga nin sa kriyo try doble yung kakuy ni kantin ibang kandiyan patunyay sa pagkaniya pala itong inyaduan Long belakang kuih ke kerteng